Ole, hei ka channel thara ka lo lom le cheu. Ma khan Mizo history part 1 ti ka karon tichhuak to a. Nge ma zai Minlo thir saka wangin ka lom lom tho ka shel chewa hei tuna ero khami inkar tuna hian Mizo history part 2 hi ka boy pui le meka chumi inkara content dang tur chu hei thil pakhat dang ron ti ka tuma chu mi chanchin autobiography ani tuna karon ti tur hi thalai tam jok lo chuan in ngaina kher lo mai thei ama hi tupak shakur ani a chanchin lo ngai thla ang u a source kalak nei Wikipedia ani anun tlangpui ama hi tupak sak amaru shakur tia mitam zokina kan hriat a zong rep tuile tuilo ti thlengina hun lai le tun thleng maya kan kaudan le kan hriat dan a stage name aka ani ang chu nima sala tu te emo intipa le lan pa du awanga mani du thu a stage name aka info ang mai ani lauti ero a stage name put da a stage name in vuachan ero hi chuan ko ko me engpo ni sela a stage name hi amadu thule omthat du lo wanga info ni lovin anu afeni sakuri na phuasak ado tet lai tanga a phuasak ani chuan ama tupak amaru sakur hi tupak hi apian pui ming ani lova Lesain Paris Crooks ti ming puin ni som paruk June saka zoko samsari pakhat khana lo pianga USA East Harlem Manhattan New York City a lo pianga ni apian tira ming chu kan sei to ang khan Lesain Paris Crooks ti ani a kan kol thui don tlat a stage name chungchang kha special big ni chan chu afeni sakur anu ina te lai a lo pho sak dai to ani chu a hlut na po ani nga pho chan ti lampang chu kan ti lang tam lo ang kan shu tel lawanga seidon lutuk awangin anu dewa makaveki tia kawa hriat lar ani zui bok ani apa hi tupak sakura pa hi Billy Garland ani a hun lai Black Panther Paul Ami ani Black Panther hi na kina karon la soifi anga tuna kala soifi ri lawang ama tupaka hi dan bo chen mun tanga lo seilian no pang nun har sa thanlen na dan du om lo ber mun tanga ron seilian ani a no pang te ni intisen chuana in nam noin poi akhoi sarkar poi akhoi tran der to ani tupak hian upian pui mi pa mo prim komani sakur le half sister anti maya na step sister te po anti anu nu emo pa emo thu mun lo atanga a una nu sekiawa sakur anai bok ani tupak anu le pa hi sang zo ko somruk toplam le sang zo ko som sari tan ti chawel khan na china ka soi panther pol pakhat American rel na le racism du lo pol hol an ni deuh ber a rora ta point an che chuak fo reng ani lungoi lo na hi chuan boruak hi adang to thina ba ka khang hun la USA politics kalmang le racism chin tha chin thian na du lo pol hlom lian tak ka chu the Black Panther hi an nia political organization ani a college no pang duan ani anni aduang tu te hi Bobby Sile le Hawi P Newton 10 October sang zuka sumruk paruk khan Oakland California USA an lodin ani he party hi United States of America a sang zuka sumruk paruk atanga riat ni thleng khan an active ani tupak po hi hemi hun lai ni lawa hian hemi hun lai ka ti om chu sa zakwa sum ruk late 16 le 17 chawvel ni lo a hian anu lama he pol hi alo zom ve ani sa zakwa som riat chuan anu a fini sakur chuan har sa takin na amu ve ama se heti lai hian drugs addict life nen a anun a chen a fight lai kan ti thai ang chu saka du ko somriat pali chuan an chung ko chu ro kholna eng emo awang in New York City atangin Baltimore Maryland na anin suan lut a heta anom chung hian nun har sa in nu le pa zik luak lovin drugs addict mai ma ni se nu le pa zik luak nei lovin drugs addict mai ma ni se tu pakhian atumin a bai vena sa ema 8th grade chu Roland Park Middle School a akala 9th grade ero Paul Lawrence Dunbar High School a akal thung ani
chuan 10th grade chu Baltimore School, the Baltimore School for the Arts a in chuan naupang tlai ro ru chak le thiam thei pawl tak ani zia zel boka Baltimore a in sun chan hi grade san wang chu thukran ni se at lam hi atui na le a master line ani a hriat zawk wang ani ome Baltimore a hian lekhazir pa in thil dang ang at lam thil lentinan lemchan acting thu le hla jazz le ballet te azir tel bok ani a music career lam hi MC stage name nuaya tupak hian a recording hmasa ber a record a MC New York in 1989 dei to khan an record pui ani hemikum vek hian thu le hla achu a hla record masak ber to 1989 dei to ani chu hemikum vek hian thu le hla Leila Steinberg bula azira tupaka manager ani zuing hal bok ani Leila Steinberg a zong album te anun te a chip chiar le lutuk a kan soi chuan nin om matling don tlat maya a hun top lam tha ani ma a kan soi chun zom mai do kan soi chun zom mai don ania ama sai sa zu ko som ko pariat kuma tha ani ma kum sak zu ko som li pel sang zu ko som ko pali kum khan han voi eng mo zaka alo ni to a tupak hian celebrities thian tha hi anga hle me ala zul tlem zong ta langila Mike Tyson Chuck D Jim Carrey le Alanis Morissette te ani tupak a soi manga 1996 khan Morissette Snoop Dogg le Suge Knight nen restaurant lo hon an tum to ani 29 April 1955 saka zako sumnga panga April ni som hi pakua khan abial nu keisa Morris nen anin nei ama hi ramvai mi tak tupaki ramvai mi tak in tluklan na du mi ma ni mi pui ma ni mi hring pui ang khata en du mi du sak le thleibi I nei lau tu te emo sarkar hroi tu te anga in ropui le tham ropui tak nei ni lau mi se pu mi midang te tana luan chua du mi midang te tana tangkaya om du mi ani o ala zong hi 75 million records makta duai ashal chuak hem mai makta duai sum sari panga record ashal chuak hem mai ani tupaka music lyrics rhymes reng a hian alam tamber chu khanghun lai khan veng khat le khokhat thlok na tur le chan tur dik tak a chan vau chan velo na chante an chan velo na chante a ril zokin emo a ze aron zep tel thina in tluklan lo na a du lo lama chuan na satakin a thok ama hi actor ani boka heng kan ta lan tur te ho hi alo in lan ve to na movies te ani juicy 1992 poetic justice 1993 above the rim 1994 bullet 1996 Greek clock 1997 le gang related 1997 te an nia a film chan atanga alak lu rungat po hi tam tham tak millionaire ni puina tham ani tupaki 1995 kan New York recording to studio lobia voinga silaya ka ani ama se van nei thak takin an cha van nei thak takin adam chuak lau ani chu 1995 kan pong sual thu boya khariat tang turati ani masela conviction an appeal na kha appending te zok ani puina adon tam awang emo milar ani awang po ani ma na lekha chu kan triat pialam ani the last moment of Tupac in the art kan tivea hi the last moment tak Tupac hekovela ahun top khamizana boxing en zana ahun top kha karon soigan tumle donani korukum ani September ni sari zanani Tupac Shakur chu Las Vegas Nevada a business partner Tracy Daniel Robinson birthday akala chuan a thian thatak una pa ang maya akum ngai Mike Tyson le Bruce Seldon te in khel zan in nek zan tur alo ni kher bok ne thil engkim hi duan lok sa ang main akal ani thina
te pawh hi athihna te pawh hi dun lok sa ang mai ni in a hriat ani Steve's Nights MGM Grand chuan booking te ati ve a hemi zan hian match tran ma in stadium pawna buaina lian tham tak a thleng masa a tupakate hi an ron ti buai ni berin alang heng ron ti buai tu te hi Southside Compton Cream tia pu an ni a dar som pok chuan hemi zo in hekan en zo an holam tur chu dar som pakhat vel ani police chuan car te bring lutuka an play awangin car khaltu te chu adin tira license plate an lo nei lo an lo vuah lo zui a ngai that om zan lo an lo vuah lo zui a ngai that om zan lo hle mai Las Vegas Nevada ko thler East Flamingo Road en Koval Lane intersection ka hlum ani kara khalaya ka hlum ani lai hi kumsom ni panga chau upa ani masala kumza dam ai po anu chia tamle ropui zia hi kan hretlang vekang chu ka ani hnu re lo te police te lo thleng zuin investigation boy pui ngal ani tupak chu University Medical Center of Southern Nevada helicopter manga phur ngal ni in life support pechunga hospital pan pui ani ICU intensive care unit chuan ni sari an ka zana tangin trana chel takin adat na te atura thunun hung te po anei ve ome ma se khang ka chu Wikipedia in chan tar lang ve claim lawa biak thailo char charin ni na lang September ni sari lut kha ni som pathum September saka ju ko som ko paru chonhulam dali le minute thum khan he khovela sak ming dai to ngai lo turin he lei shom chu lo chu san ve ta ani athi chan hi internal bleeding tia pon ani ma se kai ka ngai dan ve chu internal bleeding chu ani meuh mai ma sala athi chan bu ber main a ber chu gunshot wound ni ani silai ka awanga in hliam ani poni se he tu paka hi coming ai san le nge an nam ron choi vul tu anunda na text edik ni na lam le khang lam pang khakangai sang ni levin atum ru na le ta aram vaina te khang te khakangai sana wanga he hi ron tilang kani thazonga in lo kai her tram ko bai se eti an nun chezong rungot copy lova thazong lai eng din mun atanga ron ding chuak nge an ni enge an mani na an rilu chung ril berina enge atum enge an la thu te na tum ti te hi ke hir chiang masa ela eng kan ral hrethiam asual emo hi kan vatir ngot thina music te hi music top ania asual lava akal sual amang tu den kan man sual lo chu wang chuan he pa nu na poin en ton tur tam tak oma en ton lo tur te chu ombok ma sela chung te chu kan en ton lo mei tu ni in ka hria en ton tur tam tak ro kan en ton theinan heng karon tarlan te po hi tangkai taka ilo ngai thla ka tan ka karon hlan eng poni sela khang jong kan ni sela milo ngai thak saka milo subscribe milo like sak jal turin khawngaihna ka deal cha kai tling lo le famkim lo tak mai hian technical ang zong pon ma hriat le thiam na ka nei lova kala famkim tok lo hle ti ka hri khonga in mitan puina karon nge na thodang nei lem lo ta chu heti hian kut na thok ei zong nipa in ti hian